Pinapalabas. Nasdaw ni Luciano itinamuan na kinidita ngadda sa 10 a kabalyo ang maururay ang maisangpet iti Villa. Ket maatap a para kadag iti 10 a nagsanay ngagbalin a pasurot ni Marisol. Imbagamot amin ni Edita ti may papan iti nainget a panagsanay dagitoy para iti nagduduma akita ti pannakilaban. Kabayatan na mariribukan da Gringo gapo iti dida pan nakadanon kiniburton iti igid ti waig anang panawan da kenkwana. Nang runa ket nakita da tinagsayasay adara ken tinatay nga uleg iti dayta lugar. Inatap da kinagat ti uleg daytoy. Inked nga rod ni Gringo ti pumanaw pay lang iti nagkutaan da. Tapno amwen na no adda ni Burton iti kasa dagiti agay aywan iti rancho. Nagdiretso ni Gringo iti Villa. Ket dita nakita na ni Baket Simona. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre. Anya tinapasamak. Apay nga da kayo ka ni Marisol iti Villa Gabriel. Anya tinaramid mo? Apay akas tati sa lunsod mo. Sumpatan na ka! Anday ko, titakya ko, masaksakitan na. Anya tinaramid mo? Pinaglibas mo ni Marisol kat simurot kang kankwana. Basta ka di. Pinaglibas mo? Ibatam titakya ko. Awan asim iti bakit akas kanyak. Ibatam ni si Kaday tana bakit. Ringo! Dita kayaw. Apay? Anyat basol ni isukan ka? Tiamok kat pimanaw ka dito Villa. Apay nga da ka matan dito kat adda pa yan da ito'y abakat. Aha. Iti dahit talaang naimbagam. Amo ni siyak nasika ti akin nakam. Iti panangitalaw dagiti talo na lalaki kanyak. Idi agsaw-sawarak iti rancho. Pudno na unay na malawinan ti ikan. Itingiwat na. Kaya rikan ni si Kati ikan. Anaban ni itan, Gringo. Di mo amo tilablabidem. Traidor ka, Gringo. No ti kayat ni si ka? Kat si ka lang ti agtagi kwa iti gamang na masarakan nida kayo? Nagbidot ni si ka. Kiti grupo ni si ka ti makasarak iti gamang kaya sino pa'y di na Pilato? No pwede! Nabukodan ni si ka. Anya? Saan na mo ni si ka? No anya ti kabaulan naramitan ni siya, Gringo? Karkaritan na ka di. Si! Ti pagarupan ni si ka? Laklakaan ni da kayo ni siya, naipakne? Nasirip ni siya. Saan na bobo ni siya? Nakaskan ni Sika, Gringo? Sa anak a bobo. Bobo ni Sika. Traidor na tao? Saan na makagaraw ni Sika iti limpyo no di kat linuloko? Traidor na tao? Kumardeng ka! Ni Sika tagsardak yak! Ikaw! Sa Jamtre ka, babayan! Onya! Lumaban ni Sika? Tumakdar ni Sika kat ipakita ni Sika akabalan ni Sika ti lumaban! Magsagana ka, babae. Saan ka tutupan ito? Magsagana ka. Pagbabawiyam da ito nga inaram. Hala! Lumaban ni Sika, Gringo! Laban! Ay na, Edita. Talaga adayawak ti kinasiglat ni Senyorita Marisol. Inabak na ni Gringo iti laban. Anya? Talaga gaya, mapalangguad mo't na dyan na putot na di Don Esteban. Mawan kaway na, di kapsat na babae. Tsak impakarot.
At dagayam jak amo akabailan ni Marisol iti laban. Abakan na ni Gringo. Apay, Edita, di ka matagtaga rin. Kwa, adala pang panunutak ina si Muna. Sige, kita ni Gringo. Adda siguron ijay silid na. Diyawanan ba'y na babae? Kita man iti sarming tiropak. Napgas. Ha? Nadugulan ak. Diyantre. At sumbangir at dugol ti makita kitimugin ko. Gringo! Senyorito Gringo. Pastra ka na. Hindi, Edita. Ilukwat mo latan. Sana nakatrangka da ita. Kumusta kan? Anya tinapasamak. Nagkamuol ti agsumbangir apispis mo. Kas kamala nagsalag. Di mo nituloy! Awanan ti ado asaw. Mangala kay ti bimpo. Kumita kay ti agas apang paapes ka dagitoy at dugol. Kastaunay ti daras ni Edita. Ang balata ni siya, no apay na matartaranta. Mapanagbirok iti pang paapes ni Gringo kadag iti kamuol niso. Ingakara ni siyak na kinarate ti agsumbangir na sintido niso. Tapno mabukulan. Anya nga tati itsura niso? Aha. Kunwari. Adda pang ibaunan ni siya kan ni Edita. Igagara ni siya nayaban inton addan ni iso iti kwarto ni Gringo. Kaya't na makita ni siya. Noan niya itan ti itsura dayjay na ombre. Panagkunam, nagsublin ni Gringaw itayan dagiti kadwa na bandidaw, Rafael. Kinunamot adi pa'y limabas dito eh. Kaya't nasawan, at dapay lang Jevilla. Itaman pa ay. Nikit di burton ti pampanunutek. Amang anudidan urayan ni Gringo. Ket isudan amis mo ti agsawar ita, amang birok iti nakaikalyan ti gamay. Panagkunak, ket saan da basta mabirukan, ta saan damot nga igem ti mapa. Anya ti amom, no at damot kadakwada di mapa. No imbatikit di mo ti Gringo kadakwada. Tuso, ken nasikap ni Gringaw. Jakpat yan, nga ipaigem na iti sabali ti mapa. Sabagay. Intugot na laki day, Rafael. Iswapat tsak, asaan ang makagaraw da bortaon. Ngayon, anya ti amutan magpaspasarak da. Ket masarakan da. Isu nga raw niya agsawar tamanan iti rantyaw. No awan nas kanya ramidem itaa? Awanen, nabisita kamaten ti kapagayan. No kasta, si kanti kaduak nga agwanawan iti rantyaw. Kwardyaan ta ti gameng. Ha? No agsasaw ka, Mang Luciano. Kaslamum ti ayan ti gameng. Anya? Ay, nay. Saan, Rafael? Nagsayatan nga, no, amaw. Hindi pa ila ko bimak na nga ka, no, amok tayan jay gamay. Mang Luciano? Anya nga tano ibaga kung tagpaisaw. O sige nga, Rod. Intagwanawan di tatapaw. Amangan no makita ta, daburton. Diyos ka, dandani manin lumnak, jay init.
Jak mitlangan makita da Gringo. Adak itakim abagata na paset ti rancho. Asidegakon iti damo anagkutani. Parang adtaray jay. Ituloy ko ti magna. Narigap numasip nga tarak. Jakton makita ti pagnaak. Delikado. Ang mga numakasalawak manen iti ulag. Apay ngay. Jak samot amo. No anya pa sa tirancho tayan kon. Nene. Apay ngay. Ti amok kitay. Katasidagag iti damo anagkutani. Ngem, sa balin samet tinaturong ko. Sapay ko namat lang nagdaras, di pa nagbabanjay init. Sala mamin anon, asumipngat. Diyos kay, itay pala makitkitak tagadya silaw. Ngem, api adyak samot masitgan. Pagaro pag-asilaw dagiti kakadwak tayo jay. Itay paya magmagnaak. Sapay nagsamagan ti pagpagnaak. Jak samot masitgan. Amangan. No santil mo matinday jay. Diyos kay, inyaw awan na kaditi santil mo. Puno nga ta. Nadati magbaga iti nagkaunaran lakay. Kan babagat ta santil mo. Chantre. Maljakaon. Saan ko nasurutan dahil silaw. Amangan, nagpagatag lang. Ang pabigata ko dito'y kaligtaan. Madam Damalaang, sumangpatan dagiti agbalin na amo ni da kayo. Katapaman na maitalak ni siyak ni da kayo, kadagiti agkakagwapo. Nagbalin na amo ni da kayo. Kaya't ni siyak, nagbalin ni da kayo, nakaalibtakan na kabalyo. Senyorita! Pudno gayam nga dasimang putakabalyaw. Muy bien, tada ni si Carlos siya, no? Anya ti makuna ni si ka? Damagam, no anya ti makunak kadagito akabalyaw, senyorita? Si. Anya ti makuna ni si ka, Luciano? Ako nagpipintas ti pamagidagito'y akabalyaw, senyorita. Naandor dalaki day iti tinarayan. Si, Luciano? Pangkarera dagita na in-order ni siya. Iti negosyante. Ngam, saan na ginatang ni siya dagita? Tapno pakikarera. Anya nga raw, senyorita. Aramaten dagiti pasurot ni siya. Iti panang birok ni da kami. Iti oro. Anya? Nakigtot ni si Carl siya. Jak polos ninamnama, amaaramid mo dagiti makitkitak ita. Nang pasapol ka kanyak iti nababanag alalaki bineg agkakabanwag. Sa ita, inggatangam ida iti sasagay sada akabalyaw. Nakaskas daw, kadi? Adi ni kwarta ni Siak na imbati day di papa? Apay kit din na Jack o saran? Unmet kit di Dagiti nagsanay na alipuris ni Siak. Katiso dati kadwa ni Siak namang birok iti na ikali na oro. Kat nagasat ni Soda.
konektado ti benepisyo ni Isuda na ipaay ni siya. Anya binipisyaw? No bilang adda matay kadakwada, dakkel nagatad ti dinero ti maipaay, iti maulila ni Isuda na pamilya ni Isuda. Anya? No madisgrasya lang ni Isuda, na konektado iti serbisyo ni Isuda di ti Villa. Ti pakaygapuan, ti disgrasya. Dakkel matlang na binipisyo ti ipay ni siya iti familia, ti masaknan. Na alipuris. Anya? Si Luciano? Na di ko maimbaga ni Sika na saan nakayat ni Sika ti makipagsapol iti oro. May isa ko man ni Sika kadag iti ibagbaga ni siya na alipuris. Ay... Sika kuma ti pagbalinan ni siya na pangulo dagiti alipuris ni siya. Nagpintasan tinagsardeng alugan iti batog ti ruangan alantok. Gayom lakit din ni Marisol ti akin lugan iti dayta. Oh. Kotse mo ti dati ang tiruangan alando. Juan, kunak tumat agayim ni Marisol ti dimsak. Oh, dayjayan ni Marisol. Sino nga taday ta adik kotse? Anya ka ditilinaon dati akahon, senyorita. Nadagsan ah. Nagadulakit din na damdamagan ni Sika, Luciano. Ala, diretso ni Sika iti sigud na kwarto day di papa. Oh, alaan ni Sika day to'y na liave. Omunan ni Sika ijay. Sumaruno ni siya. Wan, senyorita. On momento, Luciano? Adapay bagam, senyorita. Ayan day jay nagkringko. Ada siguro iti kwarto na, senyorita. Saan pa'y naimpos ti kamool iti moging ni Iso? Ijak mo senyorita. Bueno, umunan ni Sika iti kwarto day di pa pa. Sige, senyorita. Nadagsan dito akaw na. Dakas tagparparik na ganyak. Dito'y Luciano. Saan? Dinagwiyo din, senyorito Gringo. Dito'y. Dito'y kwarto ki pangidiretsom iti dayta. Mapilit nga ta ni Gringo ni Luciano nga agtungpalkan kwa na. Anyamat tilinaon ti kahon. Gagayem. Di uliway na denggen tituloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!